Assalamu alaikum. Haray mi hewrike on fop. On nani déclaration Ouya Sanda Kouyaté ministre des Affaires étrangères ko wi ikon o inni o hande kadi mo gobe lanni constitution ji mabbe din o hande kadi ko election ji din be habbi be lanni wadde constitution ji mabbe din o hande kadi ko election ji din be habbi ibe felliti do non si be organiser election ji din be wadi vote wadama be felliti tum Mamadi Doumbouya o hebay premier tour ibe felliti Mamadi Doumbouya wonay premier joni non kanko Ouya Sanda Kouyaté en nani on annonce makko don ha joni fus guinéɓe be halale do labani en Mamadi Doumbouya o présente to candidat dum ko go dimmum dum Amara Camara o inni o hande kadi hibe hedi annonce Mamadi Doumbouya ko ina tan hande kadi o présente to candidat parce que constitution ni mabbe di be wadu be ebbuno di film lanni hande kadi ko election yi be habbi e annonce Mamadi Doumbouya Ouya Sanda Kouyaté no Mori Sanda Kouyaté parce que on hande kadi ko Ouya Sanda Kouyaté do ay nede o wi e jonte do Mamadi Doumbouya ara Hollande o inni de jonte do Mamadi Doumbouya ara Hollande jonnon ko kambe no gasa arata madum har ko général on ton arata si tawi force vivant ino andi ko fala si Mamadi Doumbouya yobi halu tun dat ko honde Mamadi Doumbouya arata Hollande jama on yaha jabbo be ko aéroport jama on yaha jabbo mo ko hotel ko wonno yo annonce tun jama on jour mo iwata on lagine argol Hollande force vive foko no ditande nyande mum Mamadi Doumbouya be balle do o ara yewten kongo didi so iwi Hollande si tay o latini argol makko Hollande go o hotay tun o inna wona candidat o yaltay kadi o wada on décret o inna way o ombite hunduko makko o inna o wona candidat pour le retour à l'ordre constitutionnel jonnon baytum be wadi di campagne jama o yehi bi mbudi be sikkido hande kadi be fellitido à 100% si be wari election ji din be tappay premier tour ulere ko be tappi premier tour o hande kadi be felliti be hino majji himbe jokko be Mamadi Doumbouya hibe majji hibe majja be yidata lawol fi kala hibe andi ko si be woli si be nyama en tant que be jokki dum goddo go inni lando wo fodi a image jokku intérêt ma personnel on tawtube mi inni ko ma few be hebo e leydi si few be hebake leydi yarata yes ko ma few be hebo e leydi si mi inni mi dara intérêt am dum oda ni dara intérêt mum do hedditi ben sonjoto wata goto daru intérêt mum personnel be inni kadi o ala gien nabu rebel lagine fino éliminer junte militaire onon haalbe dum non men ko onon faamu mongun ko dum wayri kon faamu mongun wayri non kono Mamadi Doumbouya o yettay volle bale do argol Hollande be inni de jonte do mo Ouya Sanda Kouyaté inni Mamadi Doumbouya aray Hollande haray non force vive fop ndengande mum kino nodda yo wernobe be wernete kadi ko be droit don wernede be sikki be wara yimbe be mbara be pucintino do be inna jama wernube jama werne ko billahi jama werne Mamadi Doumbouya yo aru Ouya Sanda Kouyaté ay Mamadi Doumbouya are ka woni ministre des affaires étrangères arde himbe be teddina hore mum are jonnon en nani hande kadi programmation ko dum woni la loi de la programmation militaire un truc comme ça piji di andanda hore ma dum ko jamfa tum e haaju mum personnel e do image di be woni do be himbe ko pale rewbe be wada election de miss ma be wada dum na concours événement ji on fama ko image ni be capturata ko be holle ton communauté internationale parce que Ouya Sanda Kouyaté inni ko Guinéen be woni obligé de Mamadi Doumbouya yo présente au candidat parce que wo golli laawi o wadi hôpitaux ji o wadi école ji o wadi piji din fu jonnon so yetti vol makon o ari Hollande yo jama o yaw werna be no duira no wernirede wono mobbi do wernirte non yo be yaw be wernam
si Allah wala no jabi yobe annonce tum jour ma be nay mo arde Hollande